Evo, tole je to, kar vam ima povedati vaš oče Zoran. Dragi sine Zlatko, ja sam tvoj otac Zoran Milovanović, selo Čibutkovica, pošta Dudovica. Ja sam iz Srbije. Velika mi je želja da se vidimo i trebali bi uskoro da se sretnemo, da stegnemo šaku u šaci i da se upoznamo kao ljudi, da oprostimo jedan drugom što se nismo pre upoznali zbog same situacije što je se odvijala. Evo, to vam je sporočil, tudi on si želi videti vas. Zanimivo, da ste uporabljali iste besede, tudi on je rekel, da bi vam rad enkrat segel v roko, da se enkrat srečata. Se pravi, imate še vedno iste želje, da ga spoznate? Seveda. Dragi Zlatko, naj vam povem, da se bo ta želja nocoj uresničila, kajti z nami nocoj danes tukaj je vaš oče Zoran.